Yero try. Ni ango you play biang sa isien ni yo panya. Walam biang sapi kan ka program ya ka bagi ju pelat na ka wei ka tiyo sa wei ka tiyo. Ya ka bagi ju khot e jaka da home session. But ho ha ong home session kemet kadi bit ke ka ju ya keren po yeng mo ya ki ba ki hap ong no ki ba ki ba ja ha ki yeng sem. Nani ha ka long yeng nani ha ki jing im ju tu brio. But next kam bagi jing pla boro baju sngo nani ki jing tu boro ya baju sngo ya bagi ju pelat na ka studio go jungi next kam bolong ka jing hui pi bepet ni ka por masa isi ni jaka mentangi don biang ni ka kamera ni ka studio ni ka por ni ban walam biang pi ya ni ka program jong composition sekwi pat ki jingja sekwi pat ki jing pla but ho chang I ba kumno ka ni ka jing pla jo bon ki brio ni ka jing lap jo bon ki brio long jing hui bon ba ki nong pen bagi da ango ubleru ba pi cha score ba pi snap ba but pida belajimut ba but halo jung kita baro mo pida kran ru pidong adel long jing khusha kita jing alti jung ni bon kini ki khul jong tra ya sai sin ka po mentang dan ba malam sepi sikoi ba ki jing ja ke ba kumno tra lo le ki jung ki tadang yi ong mang yi jupuri ka tukar ketien ka jong ble ka ong ba ble ong ngalong ble jong ka do baro bom dan ke ka ba mla but tadi kita ngi ima hakedo baro ka ba utrala su spa ya senam ka jungi ya kata ka jepet ka bula ya ki ringkat ba kata ni yo snow ya ki jingle ba dia pla sudah te kumta ni ka po mentangi dan walam sepi pat saki we ba ki jingja pla ha ka jim jungi ki ko jung tuna ida su kumen ne ban ban dia dan ka bat ki ni ka po menta bat sisa ki wan na ga snong ga ban singa ai ba di perkat sa galanti ka janga henry aingo pa ya kata ka jintrang ga jungki kendo ya kata ka por ga jungki kendo ya kata ka pisa ga jungki kendo kum jo ga kam ga jam ga baki ki tre ki kita ki ong ni dan kam ta ga sni ban a sutra ni dan kam ta ga sni ban play utra ya sabai fi ga pom tai ko lokki ro tra ko lokki jo kong yu Yoro try pasta. kong yu Yujinya. i kong yu dunia ga studio ma ni ngai skam ga pom ta kini di sipara ya ke ba kilewan na sa jingai ba ngai skan ma pi su singap ne ka po menta pe su sno he sno ma ki don ne se piru bu singap ne ne bu jipet ne ma bi jo ngai thu ba ki ne ta ngai skam na mar pi thu da ka da ki shom menta ni ba singap mo ngai pi chi thu ta ha ka do menta sa singap ni ke ba princess thu ta ha ka do an re ka kan jaman sim para bon ma ki ke bu chwa ule ki ka po menta tengino preslam su ka por tengi ba singap ne ka po menta ya ke bu chwa ule ga jim ki sai sen di plazo bai pi kong ti ba kong yo anika conversation ka sungi pi long kumno Biang pasta. pi kumno ka to ka song kali song fi ga Thai ra pastor. amalian Mau ban de bentau tram chu thai ra. Biang laga biang. jadi ba kan jodoh ta thaj ma Makin jadok tak Haj bit ngai pasta. skam men ye la perkat si bon ma thai ki Em pastor. ab si bo dari ba kan jodoh ta Makin jadok hoj. Kijing penwit ukin dan hi. nata suki la perkat suka blok suka iki Hoi pastor kata tinggal la perkat tang bang gila duai ru te try bandom non blok. Bangin poi de besuk ha kapor ka biang. blok menta kasi Em blok mo la Malum mana ka dan hi pastor. Tang bam nek haju te. Ngai tra saya ka jing plek pol ka jong pi ma ngi phone ni fingi dip chapi piru da jik men e piang pastor ngi klo e ngi kwa e macam ngi kalong ta ngi jusu e bata de so ki bre thrang sa kam ta mri was bor ma long pilat ngam ta pilong ngam ta ki pastor ta kum ta hap ong na ba ka pa de ka por thrai Ka de. ma de ngi skam ni so ke igi pla sudah ha ka jing ja ka jing jong pi de chuam ni as khwan ma su kwa ban tip so ke teng ka jong pi de mo I kong lucky na ta I kong yu makatempura ka jong pi na ta ka jing he jing san ka jong pi ringkat ba kata mo jing de sipara kong pi lo ta sedang so na himman mo de himman men kong ba Yoro utrai ke kerteng jonga de Eugenia Khongla nga shong nga sa ha piling kata te ngawan hang ni mo hag jing sisai pastor ila ong yang abo ban don ya ka home station bat ni para tahadin ngapat ngong ba ini para ila ong yang abangin don ya ka home station ngabat pi ni ngam sunang ramo ban keren ngan keren kumnu ngan ong kumnu dengan lagi kendu I pastor direct om don suka tak ke tengah don tanggu we nga perkat bangan plate te ngam sunang kin bangan wan ka home station ban ai ya kata ke ka ba utra ul ande ta ke jing im jonga hadin nang ta nga sa ong pat dei po haying nga perkat pet ka don hi te kata ka jing perkat ban ong ba
ngan le be ko home session kawan kita nga phone ini para nga ong ba ngan le be ko home session pi pat pilit ong pat I pastor fair mo pabim nang nga ong em utrai un yalam nga ong nabenta ka buram mo mdei da kata ka jing start bril la ni kata ka jing la ka jong nga handre nga pen ko ngu ba ya kata ka ba utrai ula mut mo oi nga la mut hi ban wan pla nga la mut ban wan sini ban ai kata ka jing pla ka jong nga handre tip ki daw ki bobun tang bakatar nga sa ong bete try nga ap ya ka por bat ya ka ya ka jong ni nga tip mende ki kamba banganum du hi ban pla ya ka ka ba mela le ha ka jing im jong nga kadai kata ka jing ya anti ka jong pi ai ngui blei sama kong yo ngasko pla ju plateng mi swar dai hoi pastor ngal aplateng aplan na benta ka bangadon ka jing dap chendam gadon astama te gadon ngal ada plai nga ai ngui si sai try ba upen kia ya nga dengan kan mau kita kecing pen kia utrai punsin nga sek perkat te nga sek jauh umat mde tang kasin ka banengkong ule kasin ka banengkong ka ba utrai upen kia nga de na kecing pang astama jonga hakatu kasin ka bangawan wan pla nga ong parangan wan pla idang pule Bible School ini tenga wan pla te ngam don bayong kli te pastor ngal ada phone I nga ong yalik lang la sai ping yalam ya nga mo te ngamdon kata ka jing bayong kli kata ka jing set khamut ngamdon na do chi pho beje khatwi beje kata ka jing jorho barok simit hadu mandasai pastor hadu mandasai tanga su ong betrai ngatip usaitan ubu ki jing banganam yo bandik pla mo ya ka ka ba mel ande anga baka perthe kan yo bantip ya mo yo tau blei bangi sikri yo tau jisu ba ni sikri adena ta jorho barok si mit pastor to kim step kum to san beji kata ka jorho kala ja te kala ja nang ta tre sego kpo pastor ngong ani menmit ngambam nga klem bam bakala mo ke ru te kum no pat ngayo kpo ong try da longkat balongan ya bet dep setu ngan kindu nga dapet ya kan gamet la jong nga haptan no nga hap suring merau no te ade da perkat ku jorho menen kum no kawan hadin nang taja sekani ka kepo hadu nyo beje pastor ta ka kepo chutre chulech le katarong dan longkat balongan jadbet ngatip ba kani kam de nang no kade ba usuitan ula bu jing lupa te ban pen artatin no te ya kata ka bangamut ban le re nga aingu chutre u pela ya nga ngasung thu ka bor la de nganom la pastor nganom la ban nganom la ban pla te danga perkat mo ya kata ka jing le ya kata ka jing pen kia ba utrai ula le bunsin hadu mentang adang kan mau bete bakum no kutu jorho kawan ngamla ban perkat ngamla ban mundur te kasuwan be kuntu su tagak po su jar ka jaman step hadu ba ngaong dalong kat balongan le tem namar bangasung tu tanggawe pastor ba kat niu trai la pen kia subu ladang wan pla lani ladang don sa kutu jengpang astama bangamla ban ring muslim dengan sudi dawai barok sirta jing im katar ko bamlong handrai ba utrai pat ula pen kia kata ka jing pen kia ka ba nga yo kia na asma ngam tip pastor bangala yo kia nga klam tip ngali sim dawai no civil nga di kita gidawai ki ba ai doktor nga na benta asma ba yong kli sat khmut kle lang haju ta pastor ngapa ngam tip ngali di biang yi kita gidawai dala yo ba yong kli yo pum kum to nga sudap bete ngam la ring mensem ngali di biang yi kita giju gidawai ngam tip bangala jam ro ngaduwai bala jam ru ngam poi perkat ngam tip pastor ngam kumut ka suja la ka ja bete te hadin nang tang ong ni ngam phone ini ngoni kata ka jing jorho kata astama ngam kan mau ro bom don su ka jing dap rute hadin ngam phone ini ni ngam jam rute ngadi di dawai ngom ta ti ong em le sim no na we nga sim dawai patna civil tengah ye thu doktor ngam kan mau ro bangan ye thu te kata ka jing dap ngam kan mau tengam kan mau kala ja bicar hadin nang tang le doktor ngong pilong kum nong ong ni bayong kli sitmet mo te pidan jorho em dah hapoi haying ngamut di tagi dewai hangta pastor ngas kendit threat hangta ngasu dem khot sing ngasu yam ngasu ang pastor ngam tip briu su yala jong itrai pil lapun khia yang nga klam kan mau maaf ajisu yang bangam kan mau bangale kumbam nga kumba ong mo ngam kan mau te katu jing dap senam trai haba mi mile ngong kalong phla si cha te bad ko bor briu de jingmut briu ngam la bisong thu ngam la ban perkat pastor Besok mau kong yo ya kata kajing flag panas sedang dah copi ingin skemes dia skor susu kau minta pas si para si mau kong loki
Kena kalau kita nang ni. Yo itra pastor. Ada ikong laki dia nepok piling kata. Ta gejing pla ga jonga ga banangkong. Bagini ki tayo ga bala adap ka ngamti berangasung tu kata ka klik ka kia. Ta ki kijat ki kiti ki long tersain kumnor ta ngong bale mau kumne bale si bale yang akumne. Am song tau kata ka jing long kemet ka jonga. Ta hadin nang tapan arsingi ban kalong kumta. Ta hadin tapat dalawan jing sang hanong thamai dapta dalawan jing sang menit pat oni iman jonga padi tu ka khamat jong pi kalang senam ka ong. Are tengah pet kanang pur kanang reben ta pastor kan ne. Ta nang tapat ong ya ngile japok sibil ngile emergency. Ta ta sister pidan high BP na kong ngam juk dan re. Ong ngane ka sign de ka high BP iong. Ta hadin tapat ta ithau BP ha shis pa nyo po pastor. Ada pengaruh akan diet. Hadin tapat are teki ada BP nga. Om lele ma doktor. Om lele ra ka sa khot ye suki. Te mnon kata gajing kuslain try metip khamba me. Depet shi sen petela ima gen. Ta hadin tanga lek na spelling kata. Ta hikamen. Lek spelling kata ta nga so ni badaya khmat ta don kami pencak om ngong. Ki khmat mo. Yo jia kum nor. Tanga lek hajana peling kata hi don kata ka specialist bentar ki khmat. Tangan lek ta doktor tu pi kena kesain ke high BP uang. Tadi nak cek BP nga ka namang nak di dawai temo ta kapoi ado cispa ndrupo. Kan kendiat kahiat. Tongan keliang dawai mo ada ke kham khrang ong to. Ta doktor kam lele mana ke khmat jong ong lele ka suki-sukian saja. Ubu shi benai pastor ban khut kena ke khmat jonga. Adu shi benai bu poringa. Hadin nang tapat tu ong aingut utrai. Wong deket kasiat nak khmat. Jadi bekasiat kesenam syadin kemut ngalak mat lak kan. Kemen ya yo stroke khmat. Ngalak mat lak duk khmat nak siliang. Te aimu try badai tan khmat, tagani gadai tan ajrong kan sok khuj wong. Boy he nga perkhat marwe. Ani hadu kata matrai melek kamba inga. Kata rong aimu mendon jingkeli e try. Wong aimu try ke iba dia ke jing jonga. Tengah terang benpoy kata benpoy nak siu belai. Ta ang try ngatip hagan ke siu belai ngandek jing sang no ate hapo mau lain nang kubar ngan syak duai tangan kiak be. Abu bet kita gajing ngete pastor. Ka BP jonga rukan jakno nama gastrik jonga ka bun ha pastor ka long hai ha. Tong gastrik kan dukan dam no taga niga high BP kan dukan dam. Temar sen nang tu pit khot ong menduai skman tangalik alai thu ithi. Te pila duai ngan dal awai jing sang tu dan ti bahajing pramajan jong ispeling katai wan jing sang lang kwa kan du pastor bante tengah lai lam mi. Mut yelam shwa phi ta em ngak pha duai te ong. Ta ya pastor bante. Te pastor bante pen duai biang ingat ke khmat. Ta ong kini sakri try arngut. Jing duai ke jong ki ke klai ngang hadu kata ma ngan nyok khia bet ngong. Da poi haying da la thia la sam sat ngaki ngapet nak kong ni ke khmat. Are kalau duna ngong. Try nganget hagasi ke balai kan khut lut ngong. Amen. Dah haga baar khut haga balai dam shu pastor. Amen. Hang ta ko khut. Kata kada long finget ta. Filet terang nak jinget kata. Kada aimu belai. Nang ta sopan. Tanang tapan pastor ngam mensua por lockdown ngai tu pimo por lockdown. Te ilok ikamai kali. Da kamai la yo pisah hajing ban bam tia thet bam dalam nek kamai la duk bam. Dah kata ke lockdown, nga aingu utra ulat pengkrek te nga kakam. Kata ke lockdown te, aswa ke lockdown te ki nga yo kata ke jing tray pastor, cleaner. Kata ke office hapling kata hi, hap ya kerja 10 minit te ki aisan hajar. Ngali interview arngun ngidon. Ngali interview nang tapat ki ong kita ga ayu. Ka ong yu tau he jong kata ke office, yong gi ini nga iskun te benbu ni ilong ibru ba ni ngam lak ban betai ong tau he simbet kalet be ine te ong te hadin tapan tau ngalayo te kang ngalak tri pastor hadin ar benai lockdown kap dang don ta pisa pelang bekamai ilok cuba met kata te hadin tam don pisa su kata ke pisa bangai yo tu lob manu benai ki klemset pastor manu benai ki ai ngata kesan hajar kata kesan hajar kependap inga berok wai lockdown pastor. Ngong aingu you may try. Mila dap tip te ke jing im jonga. Ba mila dap pen krek te gelenti nga.
bangan light na ganiga ban light ban kerduk bam mo kikon giti yang asem dang ong ai ngu imitrai mel depan krek ganiga kam yang mal sen wai kalau lockdown ta office ruk ka khang no pastor Tengok hospital. Kata yang pastor ong ai ngu imitrai ong ai ngu sisa kita por le ong pastor shutip tang try ta ndai kata ka jingam jeliu ka jingnong kristan kam don ra ban ong kum ong no tau jisu hoi tip tau jisu rem tip tau jisu hadu ka nu jing jeliu namar belai dang ne akan niam ta kata ka jinglong niam te phil atip i pastor ka jinglong niam te hoi ruwai sudwai pengkut la biang ka jing kala bomot kawan naduk bawan bible school hang ne te ngayo ka jing pen im pastor yo ta jing kala ka bomot te wan bible school hang ne ru ngala ong hi imei me ngan lek bible school Sebab ngan join yang Bible school uang pastor last date ngasyum form nga submit. Namar arti lima sem let na. Supaya lupa kansan ngasyum nak ko form. Dalam asyum nak ko form ta ong ngakalime ta ong me dapi la ban pendap te kile dam la ban pendap nai let supaya ranya lede. Te ilok reklam kang ra nga ai ngu bangayo ikan ke family pastor. Iklam kang yang le Bible school. Ngalit Bible school pastor na dok bas dang Bible school haduk pendap i Bible school susuk pok lan terbe susam syabar lan terbe pok kali nga susah mai bet he ilok itu lak palat i ong kijing e bet pastor sus na dok bas dang haduk bapa pendap pastor susuk pok lan terbe terbe ke kuat terbe ke sam syabar ong try ngan pendap bet ngong an pendap bet tengah ujing im na kene ken ke Bible school mo pastor hadeng ta hak tu ba last exam pi ai de atau ngala armet ngam la ban ki pastor ta kasni ban ai lekum la shai mo ban ai exam ini men jonga sutia bit pastor Bible nga thia nga plate ki notes pi ai nga plate sutia bet bam ru da thia pulet da thia ta su pulet la ang kum ne pastor nga kran pangkre la ta tang go nga duai try le shai ngan le tho exam min kijing kli ki bawan ki basuk deban ta jong nga ngong besar no milai itra kijing telot ko jong hadukan ngam la atau ban ki kli ban pule kot ka ban kata kijing pang pasal kijing telot besar kai ba ni men jong ai ong pinlet be ngadal long kat bolong ngan let be nama hadukan ni naduk pas dang ngajing jar ngasupo ngali sam syabar mo ban le ni Bible school ngatur bet ta haga ni ka last ding am I lat ngong ngan let bet ngong kene diga kebuksiar ngamo pastor ngong haden tamar senrung hang ne pastor kata ka step are kata ka jing trot kala so klein de pastor ngan let bet da let ni ngamar senyok tik paper ai ngo im try ngong jing keli masuk sudah nga ai ngo try Bersuk try kan pas. Nga ai ngo si siya pastor wan hang ni jing skrim de ka mon le de ke jing lam try haduk mentang ai ngu try pastor de try ke jing lam ke jong me nga wan hang ni ke jing skri ci siapa pastor nga songu ikan ke potnet tim barok ko we Kalau zong kata senam if ya yo banya itu ini. Agak skri itu ini hak lockdown ilak peta ya ngala pet pastor oh ilak pet ilak sedang ban peta te ngasih ong i ngasih dom i Omda. pastor ngan ya tu ya kata ko mo ngasih dom i ngong balai pipet ya kini mo phim tip mo ka basisa ka bukum nom ne sakawe ngadon ka we ka jingting pi pastor kum ong mo kata la kha yin kristan ta rei kata ka jing kha kristan kam long kristan re ru am te iki page e pie lang ba ko mobile kum tu i page bete dengan ong ni pi page palat ngasi ong i wat ju page mo te ngai i page bete adin nang ta ngapat ngong su ngar ngan page no ong tang ke ka don ayu mo hang ne su ngar ngan page no ong te marsen plit tang mobile iya i kubar step besar bante te iya thu si phang du jok bat kamneng marsen ngam tang khendiat ngaya i du jok bat kamneng ngong ngam tre raban ngap ngalek ong ini pi mi asngom mo iya thu si phang du jok bat kamneng ngat ngam ngap ra to ngape ini is ngape impatio hire i ru em te hadin nang ta ngapat ngong ya i ba
ini ipe tu su ngarungan pet nak saya sisin ngong. Ngaplit biang tay ke dujok bat ke beneng. Kalau along hagan next week pat te kata. Agak ke Sepang kata ke dujok bat ke beneng hi. Hari ini pastor balik ikran tang ya ke dujok bat kena. Ata ngam pet su hi ini pastor. Ngan ong tang gawem de bangat hut i pastor. Ngan ong ya kata ke jing sisa. Hari i pastor i ai ya kata ke ba ke bangi ngim tip te pastor. Ngilong hakan niam hari ngim su thit ha ngim tip te kata ke jing sisa kata ke jing long Kristan kalong kumno. Kalau ni mah lo jok suka dikit ni hindat. Ya boro kita bulak hakan niam. Hoi Lo jong niam mah. Hoi pastor. Bat ni peksami niam lo jong. Wala ngim tip jak tin jubler ring Pakistan ba jongnya. But halau jo kata ka jiyo sngo jo phi pasbante ta bikan spanga beneng ka dejok ba beneng. Kade bi ka jinglam jublei ta. Hoi pastor. Namar nga sngo ngari bentama. Bun pastoram kim juda kamban ya. Hoi. Kim juda kan karu ngari benta. Kidang ba ka beneng ngari ka beneng ba ya ka beneng siu ka dejok ba. Ngari ban kran ba ya jing shisha jo ka tin kim jiu ra. Takadaw kibriu ki babong kita ki Kristan kan ki kinsting no ta ya ka dojok kinsting ka brand kinsting kan dek mut ta dagi om ngin ya perthai ngin de man bai ka dojok da mut na sa dojok kalau kum ta kan simple bai ka dojok sa thang na ka ding bai ko akor danera kim tip ta ba tin jublei kum pastor le sema la klay sno kum no ibara batai detail hoi ki jing shisha ka dojok ba ki shisha ba ta kada mong habong no ka yepi kong yuma try ka jing kalang buat la wan dai jing iet try pen wan dia ka beneng belum jok sebenarnya mau dia ka jok te kan ni hoi pastor kalau kum ta long trau dam la ka jong ka benta ta mo ai ngoi blame adin jok ta pa pilas ngap pio parti iki bat nang hadin nang ta ngayo ngap yang si isin ari keren biang juga dujok pat ka benang ini pastor ikran betang ya ka dujok ya ka benang bet mo ngong kum ta te ka bu jingkeli to hadin nang ta ngaklam ngap su hadin nang ta pat ngaong ba mdei bangan keli jingkeli yo syakri utrai ka e ka bai ki kran ka de ka tok bai ka ta ka jing pen sngo ta pastor ka e ka bai i kran ka de ka jing sisa pi hap ban yai lang ba ya ka jing sisa pi hap hi ban pediang te dat longkat balongkat don bai ka ta ka jing pen sngo ta pastor nga tengok ong ka jing duna ka de na nga kam de na ki syakri utrai i pastor ikran ni ka jing sisa ka ta ka jing pasio em ka ong bai nga ka jing duna ka don hapi ka jing bom trek ban pediang ka de na pi ka don bit ka ta ka jing ngam ben rei i ngam ong rei ikran han rei ka ta ka jing pasio ka don bit hadin nang ta dap ka tu ka ni ngasas dang ken ban pe i nas dang ban pe i nas dang ban pe i ta hadin ini ken ong yang aba hadin dang ala asngap i kum tang ngau thu ta ba ka de si sha ka jing duna ka de na nga pastor ka jing duna bat ka jing si sha ka duna lut hanga te ngong ai ngu yu try mo banga yo ban pe i te banga yo ban sngo thu ru ka e ka ba ikran si sai ka jing si sa hoi kum bo ong mo ka jing si sa ka dai te pastor mla ban sa te hakat bo phim pat yo yu try em ka jing im ka jong pi ka dai si sa ka jing si sa phim la ban pediang ni phim la ban sngo thu ya ka ha ka sen ka ban kong ine kin i lam ya nga chani ka don ka jing seng pan slek ha ka siterik nga usnam dam bakla arphulai mo utu te tengah ong ini ari i ong yang pitre ban le ong em ro nga klem ong oi ro klem ong te ka jing kali ngal ada bu te halajang kum nu ngan dit chatu ngalong hi se mangan dit chatu ong ta te ka don te ka jing kali halajang kum kita jing kali ki dang don te nga ong ngalong se ban le chatu ngala hi mo ban poi mo nga ong te ini ong nga i la ki ma step la ong nga yang in lik nong hap mi dang step te dam mi tam poi mo sa ka blok yang ta ngala kre ngala wan chini dang lawan sini ngakan mau ngayang hang te pastor ngayang hang te marsin rung hang ni nga sngo thu ba ka don ka e ka ba ka jing ta te ka ba long plaha ka daga bor bru jong ngam la ban sngo thu dang lawan ngala rung ngayang te sedin la dap la stang nang ni na kman artiligi suki ta jong marsin ong ba ngin le e present worship mo jing ro hadin nang ta ki ong khabrip iki kmat tengah khabrip pastor hang tagi umat sunga su jaul ke jam tempat kuntung tu are ke kita ke bajau kita pami pastor ke kita ke pami ini ialam yang ngasen ni belai ong tate i ong ba da pilai am ngubang ha mo mdei batang bas ngubang i ong pinjok mat si sai jing kerku pin sno thok mai jing don rangkat trai ong te su jaw bet kita umat pastor ngam sno thok sno thau nga su nyat be kum ni nga su nyat be kono so bangam ra jen rumal nga su nyat
kat banyak kim sengek pastor. Sengek su jauh bet. Ani belai ngayam kum ni ngong te. Belai ngayam hang ni. Te hadin nang tang lik pai sing long hira la sukut no. Ti ni pat i ong ba. Oh nga tengan sedik join ke Bible school. Nga ong oi pipin lik join ke Bible school pi te pitip pi te yok pim lap man pendap mo kum be ime ong yi te ngarong ong yi ke ju jeng kali. Teng ong sebut da pim lap man pendap te pi perkat kum no mo. La long kum pi thok no te. Te ong ikun mat kuslai ngan pej ngatip hi mau try ai bori mo. Te ilej i pendap ngai ngu man be i one Bible school am pastor ka we ke jeng kali ngadon. Mano besim kelas mentas ni. Buat tekepor tip kenyanyi tu. Empat itu ngarang itu tangi pastor Bante ngayu i ya ke kubur step. Kasin ka badan ko ngayu i pastor maulong hamu bal ruem ba i syong kumni hi ba di pastor Bante katar nga klempet. Katar ikren sepang ka dujok per ka beneng. Mun nga pastor ya tapi ka dujok per ka beneng. Adin nang tanga ong i mano besim kelas mentas ni. Nga obi kum tate. Te mut kata kajing kuwa pastor ban tip ya kata ketin belai kalau adon teh hanga kalau adon bet kita kajing pensengau lan kita kajing kata kaba ngaku bi bentip teh namar ngam tip ti ong bi isimi tam tas ni ikai kata ni nga Kau ong pia tu kepori kalau kiwi tu bet. hoi Terang pastor. pastor Marsen mi nang ni Marsen po bosong pastor hala phone. phone syong kali Berben buan po do nang jo haji. Phone ngar na batay detail bet. Rin na site na syupet na ilut ki kam ki jam ilut ngalal ready lupa ba ini info ni ngan yo snow Kata bajil ai kelas. oh ngan yo snow tang sumi ong tasong taksi i kenno mano ta bahala taksi aja yang aduh kata pastor gitu Batai bi kan pastorita. di besar. Tagal lang mun hapok mene fi ang itu ore mingi. Itu tu pastor bantai. Rai plate pas pansungi. ini Kerteng pastor. ini ila kam itu mo itu tengah ong ngam itu rita tapi sa itu adin ong mo ngam ta marchun song ha boss imi nak ni song boss di song taksi ong ngangan hiar ngan susah bu satu pisah dia tu coy aduh kata pastor Terang ni bukan. kadon bet pastor kata kajing keren teh hadin nang tapat nga ong ba ila apoy ha bos ong inlej bamjang ong bang mut saban ya tu na mut ngong ngala ap yu pin aduk meneng ong ta Atau kau pisah dong po, ni pisah. yang sa bin sa sinang bet Up down. Dai hoi i up down bet nang te Mabadon image time i don image ta Upim Julie Hair senang po ta. injuk le hiar isa bet sa te Bakumno rangkat aba bamit ni Bamdon Bible School sa CRC ngani lit pai. hadin nang ta hadin nang ta isa ong pat yang sim kelas da ita is itu ingat detail ngapat ani pastor kata kajing terang bantip da ipepsis ni imdom indom himanga aduh kata Buat apa no? iteng yu ong te yang akum ni ani ngasuk ko ang berat ka tu suk ko sat te sa jengai ba ki yang buat nga ong aduh kata pastor fitip mut ani ngamla ban batay ta pastor kata kajing pensengau Along fi kumu piru fi ayo sikai kan. ani sibon Wala fi pembu school fi atuk Sibon. kas pengetah. sibon pastor balay nga terang namar ba kumboong mo la kayeng kesustan kata kajing hikai kamdan ta pastor kata kajing suutit kamdan ta Kata ko beru apa nya aingu si sama ngi yo ai kimi kipa ta. Nga aingu si sa bu ble ai kimi kipa ke ba. mkhang Ko ki long niam ipa ta idang long niam kasi. Ime la long Kristen ma. Te hadin tapat ipar akala Kristen si ime. Te kim don pat kata ko mensim ban khang ini hang no ko bentaro. Bentau utrai. Kim ju khang pastor. Nga aingu namar kata ka jinglong niam hakiru kam don. Iman. Kim nang mun pule Bible. Teng perkat si ime bat ipa song nem. Te kyang simple ma pisa. Ngangam nang te kum ta ipas ta Bible. Kadon ka Bible hajing. Batu pengawan Bible school ang Bible berim baca pinpe pasal kala mendan rong show ngarai kata ngawan Bible school. Te ime pa kum ta bet. Kihikai bet ingi kelenti kepada bet. Kelenti ke jing sisa bet kihikai. Ndri kim tip pat naga keten try. Ndri ki im kata ke jing terang ke jong kipat kitip ong kumba ong ki thu tu yu try. Te pa haduk ke sim ijab rong pastor. Im kena shik kenten try. Oh try demi mon ben pen im yang pen im demi mon pen klan yang pen klan na demi mon sa ha mon ke jong ni. Mai don thot kan sa te pa.
Te por ba icur haban pang shu ti kum ne be uduai. Im jupe bad ngap I pastor bante. Pastor Bante. Man la kastar idan te ka tu ka jing terang te Aku tu pastor. kasi ikwa banwan pastor Bante sini tip ni kan mau shu senam pastor. Te ong nga bat ilong iwan sini. Ili tuk pastor kan ni sulong berok ka we. Selingkong Last ni poi ha kan ni kata dan pastor Bante. Te hadin tapat nga phone Walang may pagan. Ilong. Ikwa ipaban ayu Ya kenduk hajing ta. jingpang ta. Te hadin na tapat nga phone number nga phone ni pastor Bante iwan kin stai. Oh, iwan lang. Marsen yo ban nya selok at pastor Bante. Te hadin katukan ni iklat no. Tengah aingu hi meru nga sim ke jinglong. Tapi ong ilapang bahata ime. Ndai shiken tin ru im kena ta yutrai. Balai mengapang kum ne balai kum tai kum ni am shiken tin kena. Su ong be asai ong ime pila pen kre. Demen tau trai nga ong namar pi kat ni pi pang. Te pila pen kre mangong. Yo nga tang shiken tin nga ong trai. Demi mon bangan im tu pengkia. Demi mon bangan im te ngahun be hakti jong mekat bami penyatrai ong. Oto me la biang. Yum dik dawai pastor do be itip be ipang iklam dik dawai. Isya kata ka jingpang. Namar beli idon ka jingej ong trai. Demi mon penkia tang me la on penkia nga. Kini ki dawai kim la on penkia nga. Mai la tip te kata ka jingpang badai cancer. Imeru kanser. Dan hadin nang tapan ila rai ko pastor. Polwan pastor sitar ong dewan mano gi pramarjan ruang pastor im cu I ta kadur ba susi ta curki be kat ki bawan. Bawaro gi bru de dei ki bru ki ba pej hakkan jamat sim ki ong kani dei kata ke jinget. Ha de ki bru pe kan jadok kim so thuk pastor. Dapta hadin tapat ong pastor Bante Iwan temo por curah ime. Yang me pila yok benang tang na kendeu yang. Ong ime. Amen pastor. Da pastor hadu katai la pang ruong isupar ong pastor imsyak man pensumangi. Isum hidup de tak kataro. Le sabaru ipar ilet hi imsyak ben cut nyelam mangi kikun. Hadu kata kasim iklat ong pastor jai dan jing sitam dan Koi bila yo isu thu bi dan jisu ta po jam su ko jam pertengahan pensuk. Iyo isi sya te pastor. Ajwa pen itkut men sem ong pastor. Shwa pen tukut men sem ru iklam ong yang iskentin. Yang takun dan gawe ke jengut pen ichpara. Yang tai kata dan ru. Kata ke jing hikai jung ime yang hidup mentangi yo pastor. Ni kum ni dan chipara me pam dan su dan chipara kum ni ong pastor. Kalau cepara bidan bisa tu. Mentah sama Sama dai kan thai kan no. Tangi armo. O kamta. Mudon kata ke atnud bisni pastor. Da yo piru biang yo ngaru biang. Yim jutip ha kapisa ana ha jaka ha kanu kono bentaru. Yim jutip. Wong aingu ime trai mi aingi kimi kikpa kini ngibut din jung. Hiar pateng tu pastor. Kadai. Aduh mentaru ngisi para don gibru giwan nabar pensoy pastor. Oh. Obam don su ikimi jong pi de ben yok katai kan ne pi bakat du bakai du ne. Ni kita kijing pensoy ki baharu kom pastor. Adi. Tengi nang ni pentung nang ne pen mi. No try nga aingu me aingi ke mensem we si para si men ai ke mensem ke bom don. Kijing lalot pastor. Iman. Nga aingu siapa pastor. Takada mo ngajipet mga kapor kain ku bisku jumbelai mo ngajipet bah ong ipiru ta. Itana ba gajing ijo para. Ki ba para. Long hapong no para tang kijo ong de para it ke bukse surut ta. Itu mila pen ikma bahe tang ku pen ida kasur ba Nabi mjoi long kam ta bi ban. Mo gajing is para ka pher para ka japi ta. Long pidar itu ka sim banyak kli ibe ibe ta. Kan sim ibe. Pia ta pidar jia dan kapor banyak surut. Oh, Doni pastor. Don pastor. 6 minit baslem. 6 menit. Bisun rang da dekan teru. Banga aku lepan map. Operation rang ruang da iba kelah kono ma. Dispang map mo. Kejing pan map kejing kloy pastor. Kem atang si second. Ngahi bekelai pan map nengkong pastor. Pidi bakat dulu para api. Bahek du. Behek du ngapa ar. Dia bahapok kiba. Ide senrang. Diction rang ba. Pesan ban riu. Kita geli beri kan. Pastor dah juga. Oh, gini gitu, gini kendo, gini. Kendo, dari salam tu. Kalau mau pikir mentang astu
Piu apa tu mesin kebe? Orang tamu, betul na. Lo pila apa tu? Piu kuat am bagi param kenyadan kajinya huri kenduk bayar dia. Hoi, Nim juburi pastor. pastor ke eru. Tebang atong jong arah ini. Ngong dadan kanu latim ini. Dalur latim ini. Agti ngim ju ang pastor tangki. Nagi brio hai pastor. Di pios nyo. Dai subu teng ini long kumta teng ang kamde kumta. Yes nang teng sipara. Dadai gelanti ke babaklar long ban lek kumto hap lek kumta. La ipon ko ngu te. Ngai ngu utrai kene baro nokong dai kecing hikau utrai kimi pa juni kimi pa ki hiar hangi pastor. Ngai ngu sisai kan. Angu utrai long hab ong no ka kawayam ngi ong kata ma la dengi kwa baka balang kan klan kasnong kan klan nang ta kumta kan ka kari ka beru kan klan kan sedang mana yeng ta. Pastor. Ngam ong da tang yung bangat kan klan yung bangat klan kada yung bangat ta. Kata bapia sto jo param ya klan da. Am ta longkum nuram wan sepana baru itu kan sai da kum kum tai ram. Mes kan kita. Porba yap himeru ang pastor. Dadai ki brio ki ba sngoto ki batip yu try. Tang bikin pet ya jing jongi kila atip. Kita ki don try don mensem bakoi. Betip ang pastor na do bayap ime ngamarway satai. Ini mar sendap klat ime mtagasi marasha ihap late no. Badat na exam ki kon. Dengan don bet marway. Hagi kamera bangarung balet barung ime ang ngamjukan mau pastor. Kajing ting don, kajing ear kam don, kajing songsi kam don pastor. Abang akan mau kata ong aingu ime try ngong. Abang arung di kamera batia ime kamera basyat bati babam ime ngamjukan mau pastor. Jadi kibik kata mesin ong kolong tengen bete pastor, kolong tengen kolong jai. Ong try miri nga. Mdon kono da cubu da kan mau ime habi iyang tia syong rakta kejing berkat pastor rakta ke mesin. Kejing sungsik otomatik kan wan. Kemun haduk pendajak kata la sisnem kan bampor bi pastor. Sisa. Dengan ai ngu utrai katahi sisim don pastor. Long kalau ni ta imei ipa so pi long kila apa khot kila ila da kan bakan jado. Mesin da mutra. Henry ya ka katin bat ya ka marti bekibu padam kan de api ta. Kebut ka tu ka jingya di ka tu ka senjat di imei pa kila buam. Mentah pendap api dah. Long kibri ro kai ida ade kan ye sha ade ki long kum ne namar ba ki yo ka bai pa ka tu nam. Kut kan ne ta kan nam ta. Yo boleh ta kut sekam tam api kum men ma. Ngat pi masuk kum me tapi. Kadai long ba pi ru pi. Ko lo si para ni abi ni. Wah kan ni to ka bai ka ba. Kalakia sangat tu pastor. Kibri ki bi itu ang pastor kanuksa. Na email la ilupa. Kakamba te. Mau utra don rengkat ni email namar ni kumno batai ke kamba si sah email wat ni ki kun ngi yo ida kata kata sisa long kata ngam pita long hadu bandah lai mei papa kam tam kata don kata aku te tangan nak jikim jin no spet ya tangan ta film batai mentama wala di pang ile abdala dia te long sebentar perkat sekusen Sosne. Henry sebentar padam pita na beli pita idan kom sim ba Im kuha ta ban kia te. long kepelong ke kahira pi kur ta pim don kamar ta no piong pen e Benar. bakata ngau pi sesian ban mesita long ba pi klan param kamut wan so we na bar mlele ta bat namaro pi klan pi para pita itu pi ko we kedai pastor namaro pi klan pi param kabalang makran kabut niyo pa anu ksabas ki beliau pekung ke yung jung ikong yu pekung yung koloki beli begitu jemu para kamut katam kalau nu pik pen pimpa jalap hendak namaro PM gum do badam film nu ksabak rawate kuberu ang pastor hajing subu menswa ang demdon pisah la keluar ki ke jengmut lah mentah pada yo utrai so pisar biang baik yo biang pastor Pisah ta kalau jai bet kita ke jing jiman lalu diperkat ke pisah ba minta pisah ke penpisah. pan kasih ke pisah pen keluar kata mentah bagi orang kita dari kibril lah saya lama pisah lada ke pisah kalau orang kenrat kan pastor jo yang katamu ngerti kibril orang marah Hoi Pastor pastor. kan PM pelong kan marah ke pisah deh ke pisah ke kuslai kelaman kita mengalih no tu ngapan sekeim tu pendap juga cetak kau jompi sisa ngasuk men balong lalu bengi kedua PM long katu
wala da nge kajenga tu Hoi, ka hoi. on kajenga na shlong shti ta hari ngasko ba kajenga de kajan mata Hoi, pastor shisha. Pastor. Shisha kata. lo dai kenal ani kalau kilo lo ai ko ye lo ko Hoi, jiki pastor, ta hoi, long ka hoi. so jan ta tu but nangek skep namar jong pi badam long bangilak kala mut ta long ngilak kala mut shisha kan ko pi ta la da dai le sim kala mut shisha na thai rahapong na kum long runya man swate oh thai ngam thai pi long kum ni Shisha Hoi, pastor. pastor kata Masya, ngajing shisha. irang don hagan niam. Itip yu jisu. Kejing jeliu jong katai pat ngintip. kadang Dapte ngintip sulit jing seng sulit tang bandep. Kediu ti kum ong no. Te kum don jing kta, don jing pan sle, don ni pastor. Kesulang thanda bet kum to. Te naduk banga one Bible school hang ne. Te ngamarsen ong ime nga tangan ni join no. Oh ya kan so pilik ngin yelet lang. Klam jingkli tengi rung no pastor. Ta hadina ta pat da apoi hang ne suki jing kai ba yo ne. Kana pen kelai ke jing im jing long jing man ta pastor. Te na ta pat man suara im haganiam. Te kata Christmas celebrate. Haposh nong piling kata first day Marsen mi Desember siterik Desember de kong laki benang kong duk decoration. menshwa kan Awak mensual lah pernah ke jingga sep. Pastor. Dan aduk ba ong pastor Christmas kam don kutin blay nga da pule knang ga Bible pastor bom juk pule ro. Da pule knang ngawat. Ngam yo ngam naduk mtasni. Christmas kenya abiang. Kitu gi like kitu gi Christmas tree na pastor nga akit knang do 1,000 ba he ba. Mensual. Mentau tanga panti ngamut ban berat depan men akmi nga ai sida. Kita gilai ngatit berem dor pastor. Nga ai lut. Dan mentapat mensuang ayo nang kong Christmas, mentala asak kaduk mangagi nang kong giwe. Ano belong kalong kita ro khayam ngaso thu phe phla man ta ka chislur kan nem Hoi, na pastor. mal phla mat le tra ta ko baktin ble ko ngam kita ki bala ma bon nam Hoi, pastor. ki ro le bon ta Oi, ka kedai, ne phe kedai. phla ba phe long dan kan ne phe slur kan ne ba phe yas ko nam ma phe tip am ba ka nu kata ka jing koridor ta dan kata ka jing e ka jo ble phe ta ka dam phe long kan ne dan skam ka ta ka jing me ta ya pa chaprang ma Mensuar ong pastor akan mau naman ngadang don hakan niam benduar ngam tiap. Nanta kata kejinglong niam kejinglong Kristen supenda bukan pastor. Tahu ai tip kenyo tau try. Kumno ubjab de benta jongi hadokat no kejing syak kejong uru. Nim tip pastor namaki klem hikai ta klem ai ta pastor. Kejing jeliu kum ong mapima kejing sisa ko ba jeliu nim tip. Te tengah dana ko bagi kasih akan mau bab kata mau pastor ki kun bagi marade admission nga akum ong ipi. Te kata pisah banga itai men jonga la don sausan bana tak pisah lai po hajar. Te hadin nata pat ngadon kam ngakam kan mau tak pisah. Tang syu ruai utrai. Marsen dap ruai kata jing ruai niam. Tengah yok ko phone call ti jeruan ngim jo jeruan nang nyong ke jeruan gospel. jing ruai gospel jing ruai try. Dan ang tapat ipoy ko phone call an sim nak pisah. Tagalay po hajar nga ayo admission school ko. ni ifun kan Ifon. pilak le terpisah Nga kan kalat pastor man kan mau syo. Di ang wan sim nak pisah la shay mo kong laki. Agatahi ka sila shay day ka last date dan ban admission kikon. Tengah yok tak pisah ha agatahi. Kasni. Da dala poy haying nga puson kenyela de. Ngong try mi le bahay nga hadukan ni kajing long niam gajong apat ken ngan poy ngam tip te kajing jeliu gajong me kan ngan liwat ge me ngong akali marwe ta tengah pi pasal bante ong gatu ong de hang ni ngan liwat try ngong hang ni tengah ngalayok be kejubab ngong nabas dang hadu bukut ngong sagata kadau kin pasal sa poy one Bible school ro ngapai pi pasal bante Marsen de Bible school ong gan ne tade ke jong ngadi try ba yalam ngan rung ba hang ne ong no ada syadam syak ibahing kum tu juru atu pastor da ki be kim trek ngan marwai ngan put ong ngan put ti makinir ilang kare ba ba pi ni ko mas yu kalau ki fi Kam don kasin ka banangkong marsin dap graduate i ong haying ba i don kumne ting ye syong baro bat ihap kan si bat ki khon bat i meta te hadin nang tai ong ba ngate ngam tre su banne hakaju namar ba ngam im
ngam im ngasngo kumban mlak ta ban ring man semi ong ngata ban ne ka junga ngasngo ba kan ne ka bangalit mentah kan ne ka long ka jing im ngapat yala jong ngal ayo nei ni ngoi ngol Astu ni kan. latu na ta besar Long latu je ta latu pastor Nga ang hindi ba sa sarong ma pastor. Habaga jing si siya ngatip hang ni kadon ngam jubuk teng pastor ngatur. Jagat ba dia longgat ba long ngatur. Dago bayro ang pastor porba ngahap kun roong porba blit adu artayo. Te dalawan bat image no tangga te kesan spak tengka. Ikiu no po sa ars spak tam. Agata gamit ka su pelat ka kepo imat ban ong ban hap no te. Tekam hap ra. Tia rum msuk syong rum msuk lek kum num msuk. Dene men jongai ong ya kun ya dana rki kun. Ya lek shwe kamrang induai ga mami. Lek shwe kamrang induai marsen ong ni amen hang tahi jak jinsuk. Ngayok ban tiak borok shimit pastor. Long kata po bisa aspi bisa bilang kata. Ngala nong po. Ngala nong po pat ime. Tetapi sa arspa ime I ai ngamen step yang kikon lek shim lawai kene ba arspa. Poi ta pharmacy o nga hab lek sibil. Marsen ong lek sibil kumno pidang im ong nga. Ado artiyo piblit pidang im wong. Ari tau bru bele ukran ko nga kum tangong. Tau ong piap lek sibil hab lek pengkhoj. Danga syong hakhndo hang tahi. Ngoi ne mention ngan lek pisam don. Kene tang arspa dap hi. Hadin Jepang. bantu nong kem Hadin nang tapat ong tau pharmacy try pharmacy don tiba pengkemi ong ap mongan foni I dapta hadin nang tapat marsen wanuta teu rak ke taksi ken ngong ni anin awai ngong bisa tang ars pa ai bai kalinen ai bai dawai na ngong te ong ya let ke let Khat Sini yang atau tak ite. cerong. wan man pelek mangai ong tu namar idi nong kem ba serkei ba mo la pau nam hate Long ita dari bari ni long kem. OMI Iwan Yelam Iwan Yelam daga ita Kau taksi tu kubia kendu umnu ita biang. Hata po Pharmacy. pharmacy ni kendo. Oh. bapenya kendu itai try Itai pharmacy try pharmacy pen kendo ingai itai brew ba kem brew. Pangki ba armet untuk ta pastor pen karo. Te Iwan dekat taksi mo ti ong ya let lang dekat taksi. Ong nalit hab ai bai kali. Kadai. Ta hadin na tapat ong ni menjala kaya tengilet. Nalapoy jaka te utaw nong kem tau brew wai bai kali. Te dala ai mangipat utaw driver trek pastor. Ai ngu ki biar ka biang kuntu ong ye pi brak pi ban bat ngebak mo. ya Dan dan kan ai. piwan nang bat Ai ngu utrai. Nak hadin tandal apa yang ta te utuat ken mau ong akong umlang syu de pi bu ru indungai kelu. Kenapa naik lah dulu kita. Ala ar benai tam kum ta pastor. Kumut la blit kum to tem nong syu ken bu. Dong hap ai injak. Ong ini. Nga katar ong try me tip me ngam tip syu try lek kumno. Tu ai ta inject dadal ada ong kan no ba isur barit hanga keli na mam dan pisah. Aba kan no chispa ani he kumase. Jor so kumen pelat ai chispa san po. Ai tam san po tengka. Ta sak san po lek pai chiying teng ong ini da ngin kiu be de auto mo men chiying. Ta dem poi ru ngin lek de kejat. Dadap itu pisah sanpau tengah poi shing. Pastor, hadin na tapat ngayok kiak ken kata. Tepor ba armed ini banga kamentaru ngamlak ben bam pastor. La syuring rai kok be kata ngawan jing seng be nga try men ai boringa. Apor bi kipo ingar ong pastor. Apor ba nga ong Jisu melong kesti jonga kebor jonga ala nyong tu pastor. Keti ba jonga ong kumta. To ong su tau nong Doktor, pi kenyum ayu kong. Ngong be Jisu te. Wang ngakot Jisu. Kalau kita khana kan pi. Ha? Dalam khana tu bak. Oh. Beli orang nak ni terlalu buat. Sendiri. Ha, por ayo ngong be Jisu na mga sang tu ikata ka bormet ke jongang pastor. Dia try ba pen imi nga tu batsi. Daga bor pri ngam don syuk pastor. Ay nga tak injek ong daga bor pri ngam don syuk pastor. Nei try ngakan mau sa ngong try me pen im nga ngong. Te wat kelung ru irit ha tadangka. Mar ba mnak taban bam temong. Tengah khot be Jisu tu pitch nga kumni imit kalabi kene ong. Te ong akong pi khot ayu ong khot Jisu. Tengah be Jisu mede ke bor jonga Jisu mede ke ti ba bat ke sti ba jonga ngak tangan nyaw kilanong kita khot te pastor ha kata. Tu try pelat ci pastor. Dara ada poit ko kepok la syuat ikat ni pastor.
Badap leer. Udi. Ashuat armet arsni klem dek pingkana pastor. Tangga keksem ru klemi ra. Ni. Pastor ngaduai try ki ai ki injak bakan kenroi pri ong. Badang sudah ot ke kepok rung ong try mendon rengkat ban ngadalong kum to ong ke kendang na kepok pastor. Yo like tu ke kasu. Ong try ai boring ai ni la is e klem thia ro shimit. Ani. Try ai boring try pen I kelat kelenti. Tadon hagat pahi kasi akan mau dap arsi armen. Tong dia don tu dawai don ong gibru bai sai dawai nya sepet. Gitu gibru syam. Okey lek shim nang ta. Dalak lek shim pastor tang hal sai men step pat la like pastor. Ngai mu try mebu kino sumar ke harukom. Dia tang ki doktor ma ke balik pule wat ki niki ayurvedik kum ki hagi dawai kembar. Na ai mu ime try ong. Pelai engan gane. Mà phải đăng ký mình ta còn nó kỳ mà bằng cái chính tâm cái trong phi bằng chính bằng khá khôn đó ngay trong phi tiếp nằm cái gì cái này cũng cứ dùng lên cái trong này ta mi haman na way haman na kaway cái kapo trong cái bucket ya cái cứ dùng lên đó khôn cứ dùng lên tiếp nằm sebelum mana boleh kita kat bala kau malong nado kapor menshwa kapor Moses kapor Jisu kuat tu boman bon mi uskri nu tau beri uban yorot ya i u da Kedai pasal. khang la dan bon ki pen stom pen so pen tharm tau pen hap ong nau teng pen do pen dam na ru dak jing belit tak i ke hadu bana kharu pen stom bai Kung Jeremiah kitab Jeremiah mo pasal kalau mana kau merkor kebesan kau ong ta. Bau terau ada itu teh ingin ada kekepok. kadai Ada pen kentang ru. tu kalau Kalau kum ta te pasal hangiru. Nama asya pun puni angel ru nama apa kun kenthe pala lain ut kisendrang. Tong try masuk dua bek ngabat han kekepok ngatry min ai ngakun kenthe demi ai ngakun kenthe ngan kerteng I angel. ai Try ngakun lari me kane kan long kan syakri ke jong me ngaong. ni Mar sendep kah ngam ap era ngam angel. Hadu ta pasal. terang Kalong shisha pastor umdan kam ban seneng ban kentiu pastor. Lang ong da IT shisha ki kuno do ko ong pastor. shisha Kentiu ble ke don kat tebat ki. shisha Umdan kam ban kran hakano kono ke kam ni barit adu bahe pastor. shisha kata ada shisha long hap long bi di khora do babon mi jolong ni mo tinggi ong dala dapur pun untuk ki ong mlongin balik jiseng Kata ka yo sngo pastor. Mencong kali rumlang. Mencong kali. Ngal ong try ngalet syamete. Lebat klik hi mame ngong. Ngam tip ngong. ya pila sakang ngam pinwan lai Lah asyak kam pasal ngai jam. Ya Pasal pastor. ngai jam. Kaya tu ya pi Ada mai betul kata. kun. Ada betul kun orang pastor. Kena isen yang ayam mau Yam tapi. Oh pila kang ngam leju. Tang cita yo Tang teyo idu te. Nang sono auto se pofila ala keding nganto ko ko disebut ana obi ngam kono ki nang po pinta mi kon iskru zumble kadi kata nga jus ngoma long ki bo bula bu renti am ngas kom ya ngas ibe kadi ko be ki bala bu renti do bule ta sebentar am kam jusuk ra Tengam kan wan tengam kum ka jerwat kan wan sibor ki Henry ha bengi pat am singap ya katoka ya suruh zublay para bengi ya kata kamon zublay am ka beni am oh kan kam krau banyak bengi pan Oh, nagandi pastor. Baik ngapor ba punyi ni orang pastor. Ong try ngan let bikani kan ong sekri joni. Por ba armet ikani ngam cutip. Ini dombit yang ngata ba ngam cutip. Ngong nama lahadin suppose nam temo nga armet. Ngong gani de kijing panjong ke angel. Try ai nga kaparakan thei mengin syakri ngin ruai ngin nyarok ngin kerdam ga klip syaitan ni ngam. Tabe iduai. Pastor iko aparakan thei palat. ibu iko angel kan kata Oh, Dua angel. Ngilay ngimtip re kata. Ngintip. Damar sengatip nga armet adin lai Ya tu yang ngata. Tong try kublesibon. Mila ai ke jubab berdua ke angel nga on. iman ibu pertek no pa gani kon Apia sarapina. Ba ai pastor ba. Baik pastor. Dahil sekarang gani kan dia jengerku gani Oh, pastor. Oh pastor de pi ong jisu skor jong iru ikemen ta. oh kan Jing dah sisen pe ong pastor ikum ong keren kai nak ta. Ngada ruai skor jong jisu. Ina do mtan ano ma. ngobit ta kata Ta angel ong marsen kitia la pure nang dekat. Babukti kli dubai. Saban tia la bukti la pure nang dekat. Iyo isi siya pastor ba utray upan urlong por ba ini iya tu inga dan senong po yung ba ngala armet tengah ong imo ni nga tengam ko asu ba pin armet namar ngalo iya ka jing sitam ka jong iya ka balapalat kabakhiya siya ngalut pastor
kata nga ai ngu be yu try te ina mari pastor bante dengan le jing skrim tu ong be ai bor ya ne ka kun mo ba ka ba ikit ila ban kit te ila ban le ya ka ba la pan set ai i duai be yang Ko bayru aswa jo ini bangan kar ong pastor. Ngahap san benai. san benai si teng i San benai siteng la ikut te bade kan the. Pastor ngam tip na ka daw mo ngal ane doktor hi ta ki ong ba ka ni ka pelakon. Namar ka ni ka merswa por ba put angel ki su lang ki doktor ka pelakon bat ka ni ka snik po ki bakla. Dengan ni ka pelakon jonga kala ane be site cerum kam kiu su haju te. bade ban song Bade te ben syong kam syong su. Te por banga armet itu bahap san benai ru. Te namar beli ngala tre palat nang tu ko por be imeru ipang. Ipang jo bahai me tu por ru. Hap san benai kata ka kupok ko su kan san pastor. mut ban wan jing sakri Mut ta ban chani ban jing sang ko su kan san pastor. Ong ani me bele kum tang ong ngam ti cho ong jisu metip me jo jisu yarap de tang me unong yarap jonga nga klem khot lok nga klem khot shunga khot me jisu de tang me be yarap ngam don be yarap yang jisu chicken mau pasar bante nga phone nang sepsan be nga phone de klem resi pasar bante shisen taba absent phone no nga call back ong pasar duai su pra kapo Tamar sendap dua besar amen kerja tak jing su kimut bandra no ngas hospital tenang taba tashkjat arkjat hi mangan tedang don buru pelat habar ngam nak mi tahu tahu lok puncong ma jong jing tia marsen puncong jong jing tia pastor la mi dai kilung klam jing shitom klam pastor ong trying ai ngu ye me nga ong katar udai kamba try klam le hospital klam di dawai Jisu bayarap ngam bayarap taga daw da iya tu hadin pat ya kata ba i arben mentaya bakai ni te tengah pat nga susi te pastor nga ong try map ba nga susi nga ong bita gum tang ong try nga nemar ba ila arsin la long pastor ila sitom pani pala ini ong nga kam susi matray nga tip te ka plan jong me kane nga ong man mi ai knang yang nga kane ga jingjia ba knang bangan tip te ban sneng ikiwe Tepol ngamla ban bam pastor. Oh ini padam jula arban bam. Ngau piti bele ngamla ban bam. Utrai penduna bangan bam bangan la ban kahi. Hadin ba bangan kabat ngaklain ban bam. Ngau piti utrai ai bor ngam kahi. ta hadin nang tai armet mo te i ong ye thu yang nga te ong wat pat ye thu i ki khon ni ong ya ta gum ta te nga ong phim kan mau re kan ga khun jong phi kan angel ka sudwai be ka pan para kan the mo nga ong yi te ngapat ngas nusi te pastor sisin perkhat mo ngadon kata ka jing adang sa ha ta ka jing umdum ye kita gi bala jia kadang don hi te kata ka jing kata mut ngadon kata ka jing khmi den tir u kadon kata ka jing ting ru kadon kalak le ta la milai jak tung lu dang ta te hadin nang tapat nga ayu ken nga ong yi ba ni nga te wat nusi mo yang ngan ong yi phi ka we ngam ngam kwa ba pin armet no ngam kwa ajisu mitip khamba balei nga ong namar bangalo isi tom cha kumno i im kumno i laj hadu mentang ngam tip nadu bas dang por ba ipun ye ne rum nadu bas dang ban pun hadu bandaka ka do rumbam ka persarwar di ka rumbam tang jabat melu pastor don ayu tu jaw melu i ong pen ban nga kani em ka jing ai jung try kani ka babang bai ong kani ka long vitamin ni nga thap khli pastor ada thap khli Kalau ni kata penting hadin nang tai ti ong yang akin kli ni angel iduai na men itia iduai ti im juklet mo banduai iduai bikum tungi palong jing duai bikum turta te ngam ju ong iba in pante pastor parang te hinre i itenat te ki bahayeng ki don para arngut para kan te tu i don te ka tu jing itenan ani ki le kai si para ka imat ka don hi te ka tu jing pensngau mo i te hadin ta ini ong yang to kelino i angel yo iduai ma ine ong hadin ta angel pi pan kumno pi duai men pi tia pi aingu pi duai kumno nga aingu yu try bangan yo para kan te bangin yu roi usaitan ong hang tanga sa ong ini Titip ang pasar kat bayo i ong ilong attract bete gi bro. Mulai Angel. Angel. Ho. Angel te. Nga ong nga ong bale mo mi ong piti piku du Jisu. nga ong ite Ni kono piong. hadin nang ta em nga ong piduai nga ong hoy nga duai ai ngo be itray na mar nga tip un sa ai para kan te nga pan na mar ngan yo ben kertem yo setan in yo ben mani ben sakri hadin nga phone yini nga ya thu ta tala
La utrai ula ai ke jingkwa jong ikun ong de ke jingkwa jong no jon. Anen tanga ong utrai map yang ong map banga long kum bangam kwa ong pen snusi long kum ba ong ba ngakwa ban ngelaj no te ni kita gi na mar ngal aban palat te pastor. Haga perkat aku tu kepor ini I hap kun gum tusan banai siteng. Sa imei isitam jur ngaking ka kli. Hanre handlor kata ka sisa pastor. hador kata ka jing ayur hadin marsin tip ngalayu por banga syong kumni men step san ba jing ala kitia. Nga ong kini kin mit na sinong kin wan sakrita sene maulai. Te ngala ada penki ki kun ta marsin syong kumni ngayu te pastor bangadang tipung mo. Te ngayu kata kapung kapat no te pastor. Ta kapat no arliang kata kapung tanga ong yi tanga don kata jing dom te ngan selek ong YouTube misteri balai ngani kapung dang pitang arsni kampat dap kal ada pat no mentap hin sinabiang ngan hap ai pisabiang ami nga ong be YouTube misteri hadin nang ta ini ifun nga ifun ong ngala su pelat la biang hang ta nga ong su telakut ke speed nga ong ngal adon lepa ka tu jing pensngau ta pastor kumne nga syong ngayo bakapat kata kapung ong try ka gani ka gani nga tengam nang asup kunyu hang ta pastor nga kunyu ngam tip bru sa ini ifon ngai ong ba piken mau yutu nong kem bangi pha len ba u yarap yangi ong umtate hoi nga kan mau utu ba yalam yangi saying jong utu wa injak fun se yutu ngan wan mentangan de che mo bla su palat yong tip ma klam yo ahire ban wan ya katai la judian yeng kum tu tang ai ngo si chai trai ti pastor kata jing snusi bejai ni kum tu ya marwe haying tapi pastor sabi ong de kan thei te angel ba plit la yang snusi drop klam yam ini iklam yam ong be I ong be trai ngatip mela dap tip lepa tip lepa ta trai kam don trai ngala ong ta kam don mo ka ka bajia klam ka jing tip mo jong trai te angel snusi ipe ingang ong yam hadin nang tanga pe iki nga isen asngap no ong trai ku blesibon ai bor nga bangala bansa ngong aso thu ba daga bor briu ko jong ngad dalele nga nom la bansa ngong hadin nang tanga so su thu mo nga ai ngo yu trai ki ja suki te pastor kita jing snusi jong nga kita jing ngong jong nga hadin nang tanga so thu ba trai ule kamba si sapi pastor kat no nga pang nga mat gijing pang gijing stom ha gijing im na jong te nga pang gani ka kejat ngamla ban ki thia na po te gani ngamla ban ki thia ngamla ban pen bet da thia ngamla ban hiar na jing thia da syong ban ot set jing set kum turu ngam ka gani ka kejat ka subat bet te pastor te ngawan si pastor bante wan jing syukri ha maulai nga pha duai pastor te hedin bai pastor iduai hangta ngasngo kadang pang hita tenga su ong be try nga tip bai syakri jong mela dap banduai kajing penkhia kala adon halenti nga ai ngu lepa namar nga tip tang gawai haba syakri jong me duai kanom le no nga ong kan jiabet nga kam kan ti kata ban nga ai ngu lepa ya kata ong namar nga tip ya kajing sisa tang gawai ba ngan yo bet ya kajing penkhia daman ta ka buram ka jong me syakri ubha palat pastor hagai jing jong ni le pastor kam ba sudah nabasdang habakut hadin nang ta taga mit ta pastor nga thia dala thia hang ta tadang ala thia kena kejat nga sungu jenjar ha pen le pen bet rum long pen kedor long te taga mit nga thia dala thia tanga mut pen bet ya kena kejat te pastor kum tu tanga sungu ka super ha taga kejat asu per ha ta sungu kum badon ta babat yang nganang nena kejat kum badon hi babat yang nganang kejat kata babat yang nganang mut yo par ka nga par ko cockroach ada nang tang ong mano kata kajing bat kala per nga ong kata kajing kabat kala per marsin pen bet kum tu kena kejat ka cupa ter ka cupa trap pastor sungu kum badon bet batan yang nganang ni te adon try jisung ai ngo yeme ong be umta jisung ai ngo yeme kublejipun nang asuk ang hanta pastor ong kublejipun try mela pen kia nga sekri jong mela ada penduai ngala yo jung pen kia ngatip hi bangan yo hi ya kajing pen kia nemar nga ai ngo lepai kata ma hadin nang ta pang sekani kani mentadang artiyo pastor kani na jorong kani ko jo pangam tu pangkum ni kani na po kani na jong kapang kani ka ju hi ban ngai ngo lupa mah kan lupa kata Yesus ajam pastor la jam ni la dap jam om le ai ngo lupa beta pastor la dap jam pastor hadin nang ta pang sekani dapang ngawan jing skri kani gesni blai te ngasak duai hadin ta ketar ngaju nga ngatip ngan sayok ki ai ngan suap ya gaya bat ya kepor ke jong mitrai te
hadin nang ta kadang kam ngal sting ngal ya la ban hiar ban yeng gum tu ngal asukhi da mene men step kadang don ke jingpang sapelu mala tong try sibit ngan I home session ngatip dangal ami nang tu kam don hira ke ruhang ni Beru pastor ngati yu Kong si ta siya ay pastor kong ay ngu utray. Kabaar pat ipi. Potret ministry Baro. baro ko way. Hadok ki barit, hadok ki bakraw pastor. Baro ka tim jong pi ko way bo utray nang karku nang pendap. Baro ki liang jinon kam ko jong pi. Si siya pastor. Dadam don kan ni tangam tip. siya ingin Kajing likwat jong atip siya ingin siya ingin likwat Siya ingin likwat Siya kanya ingin kajing si likwat. siya tinu siya ingin likwat ya kata Unongin si siya imru ngimtip. Ndre kajing hikay bangiyo nang ni pastor. Tiyak pa tiyak nagakatinu blade. Nagupay pagupay Kasandur teh. Kasandur kapanwandur kata kajing ko panwan lut Ay ngu Ay pastor. play long ba try usay presentation ning kong. hoy Basta hoy mulong kung tayo ngi, te kung tayo boro lang ba tanan ni. Ay ngo say try usay lang ipi. hoy pastor Gilong sikir kulang ito. hoy pastor Kata bukti jumlay ko mo ay way ko rin kanong ba katsaw na bakalang to ko ba kajipin kapsakot hangit. Hoy, pastor. Katu ang sikiway. Katu Katu ni pasto bantay ni pasto mulong katu chingi katu japi. Hoy, Ana pipa pastor. katu sa Kasi- Kita kajing siya pastor. si siya Ngiya po hasyang jong ngiru. Kumuong gaktin kumuong pastor mo habang ngiyo jingkar kude katut lang. Katut si siya pastor mentah. ngayon iya kata ta Iya siya kata pastor. Isa long kata bitin na ngipet long ngipi ba iba pun keberapa kanyang ni isa yo kajing long kajing kerku jumlay ya ka pamensyo mentata. Hoy, Mensyo tu kana kanya cuma ngin berkot mengastu ka po kaya sekarang. Okay. Ni hakan ma sining kong bay kendo ipi dah hi jupi. Kan ma ngiwan. Kan ma pastor, ngadang kan ma. Dua ipa jupi. Akan ma tu ka por nei ka pastor ngi ba. Pimilong ta kum tu. Habang na betul kajing ka dom sa ning kong wa. Cinta dom ha gede pastor. Ni kinong tu ngilang dom ma ta ka ike bro ka long dom ita. Te odol aslok tin jublay te ngisngi si sa kendat api. On the gone back to cinema bon but by you ko isin si sasno jupi. Oh, piwan hi. Basta may na bla. Dia besi tom email. Oh, Shwan, ba fikot pi. Oh, Fikot pi bakal ini. na. Yung hafi aso pi sungo ini. Oo. Iwan basta bantay. Mas mo to singin ngo pas bunting yung kumunta na kiyo. Kani la bakalan ro yung maki. La bakalan try tem de na kayeng. Iwat iye yung ibadum ibadat ta. Pwede sige pa ani yung kani ko kila pa hela style asay. Misal betul ni kali barit mah. Dan kadir. Betul kali ya. Kepas tekadon. Kabos pa kabyang yung kabyang siya. Mas sa skorpio. Tanto boleh. Tanto boleh siya pa. Ukur ko si siya Balhado man pastor tapat ang isa. Ani ubel sa kaweru pastor nga sungtu ya gawe ta haga taga sni ga ba ngamut ban don ka jingseng jing shukris sa kejat ta nga ur nga kani ga kejat jo nga ka lai do an te ini i kam nang ban kem te ipen kem ka ta ga jing dat ka jing su kal ajam te hadin nang tak jing at kadang don ka jing su kadang don tengah duai hang ta haga taga sin ba i wan si jing shukri pastor pi molong ipen bana ba don ka jing seng jing shukri sa kejat mo te ka man sim jong ka kudik pik nga sulang nga su pisa bi ngam su thu ngam su thau chu bakwa pelat ban poi ka taga sni te ya ka taga jing shukri sa kejat hadin ngala sa la khot ban le ya ka taga jing shukri sa kejat te kani ka kejat jong kadang at pastor marsin mi nang tu kani kam don su Amen. kala ja pastor hadin nang ta kadon sa jing khawai try te ban penlengkot mo kadon sa jing khawai try te ngap yo ngaki thiat na step lele gani rendang kabiang be dala dap khat arbaji seneng ta kasni Thursday kani rendang ban phai chenep nong tengah sunyat be tang de umpriang tabat nga ka aingu try nga aingu nga tip ben penkhia be kani namar try kam don mo hak kumba naga kitab Jeremiah ong lai puar arpunyo hakmi long try ka dok barok mo kam don mo ka bamla bat try ta kasni Friday ngas ngo kumba ka jam nga ong gini ngam li chim dawai chu ngas ngo bang ta de tu nyang nyat nga duai kala jam mo tu jing duai tah din nang ta kum ha kasni Saturday tapi pastor ka ta be ku dai ban thia rum long ka thar dalamit dem don su ba peli dukan manu te ka tha bit kini rendang junga ka sudat ka susip bit nga ong ani la chai tangan lek kum no ngam kwa bandu ya ka jing sekri jing kwai trai te ngam kwa bandu nga ong la chai tangan lek bet dang ka dor ka rendang sa te ka dor sene ngan yat bet nga ong dep situ tip hi ma me ma trai nga ong ngatip bangan yo hi te jing pen khia dang lek hang ne ngan yo bet ngala tip tiknai kata naman nga sania ya me bleu be im bleu badang long uju menin menta haduk ki bam jikut
hadin nang ta ini ong yang men step sung bleng kingos ngau kata nang kata pastor ngam la chuban pengki sene chate kini ong yang pinle kumno pinle be chijing sikri ong ho ngan lej be ta pinle kumno pinle sim dawai chwa mo khnang ba pin kham suk khndiat mo kata ka jing su teng ong ngan lej chwa chaka jing sikri dawan na jing sikri ngasa perkhat ngan sim dawai ne ngam sim ne hadin tanga rung sene jing sikri nga ya ro nga mane nga lelut hadin la awai kita la ai jing khawai trai to ngal adep sim ngal adep ai ngu trai ngatip ngone rendang jonga ula kia hi menta dalong barkat balong ngatip tanggawe ke jing pen kia kala don hadin nang ta ini ong yang to mlele dapi ong hikum ta tengin lej be jing sikri ngin sawan nang tangin se perkhat mo ban sim dawai Tanggawe pastor ke jing Aisyah dari Bandan. hadin nang ta te nga ayu kan dalami dalawai jing sikri ngilami nang to nagit te ini ikam dan sadin jonga te ken ngong wan wood sa ipin ang apai wood are terendang Tanggawe nama uto rendang jonga ulak kia ta Habingi pastor pang ong pastor, habingi yo ka jing pang sita habingi duwai hang tung yo kia. Andrei ka don ta ka por jung utrai. kau don pastor ngas ngutu te Ta so kata thu il de haba pang ong do utrai pang kia ang tu trai ngan ap ka ya. ya ka por ke jong Dala de ka por ka ya utrai automatic. kan salong hi Don ka jing pang pat pinduai menta pla yo kia mentah menta. kadon uji suruh lihat kemta ta dan kamba ya ke bau jisu lihat kantun kang tu tu dan gaya ke kamba ya ke bau jisu lihat perhat orang pilih buat film cipon mah udan bepang ya ke bau jisu ya kendo baik usulia kamba baik yo ya dan bau jisu lah dan ibu ni upang dan dua keliru wayu Bartimeus nama lah udan keliru ku ayu nama Bartimeus udan kerong berarti orang Bartimeus kok bisa Islam om ku ayu kia tu jisu dan bayar bau jisu ukan berkia ang tu uang hilet pedi sekira ba lendo kabut kasimpor ketuam hable ta kata hapskat ketin jisu ku hable ada le te kamba te kalau ngom ta dan kamba ya bau jisu juba menta dan kamba ya bau jisu simpor jisi asni upet iti beri Piai ne hoi 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 ke jing yai sa te itu bagi beri mustang menyo jiker kuam kini ya wes aduh tadi kata long aimu beli ya ba kadang ka jing Aisyah bat ka jing Aisyah aslam ong pastor. Ai ngu utrai nang ne hingi yo. nang nengi yo Nang ne yo. Ka jing hikai ko barit no barit de nang ne ngan ya yo. thu ya pi ka wei ke jing sha pastor ba ngapit ya ka kubar step jong hi pastor bante te man la ka step pitip ka wei ke sni da kam mi em ngong se ka ja ngalai bot ngalai ngakon Long kat iki kon balong ja kat baja. nga ong be iki kun te Yang bet cek ikan jisu. haga tu ga kubar step ngas ngau kam dei shu tang ga kubar step ya nga pastor kala long ka jing hikai te ba kum nungin ya kum nungin im kum nungin yang kum nungin long kita ki ba sakri kita ki be ik kita ki ba mani te nga ai ngu si sa ya pi mo pi khot ya nga chini ka hom se chan ha jing nang kong tang dang kar nga hi nga ong ban ai jing phla han rei ba ka hom se chan bat ka pelong ka bangi yo ban ya kren te haga ka kam benia ta kata te ku blei sibun pastor ya pi ku blei pastor bante Ai ngu utrai shi bon. Kajing pelong kemi pelong kepai ngi bereuro dengan sotu utrai. kade Haba kikit kun kita kat pingi de ban sotu la dengi ngi Sadla. saitla ka nu bo utrai upang ta. pang te Kata ilo. Utrai ngi ai ngu ya me pelong ngi kimi kikpa bengin sotu ke mensim. Pada kejing mucing perkat Kata kejing. lo ngaborok kiliang ta kata. Borok kiliang. La kimi kepan no berhap perhap el dia utrai tu utrai lo ngomul oh la Dah dagi mo dengi de kumi hap de hap perkat. Ketar de nang nei pastor. te ku blei Ari sibun mo jisu par open poyang ni. Poyang ni dai. te ku blei sibun ye pi baro pastor ye pastor pi maulong ye kinong hikai ye pi baro ku blei sibun ye pi lang ba ka jingkran ka jong pi ka ba man kumbai pastor bante ay ka kubar step man ka step kalong si sha ka ta jingbam ka ba pen kedang te ong ba kum bengi bam ya ka jamo hanre ka ni ka ba ikran ka pen bit no ya ka jinglong jing im jong ye ka jingman ka jong te ka ka ba pikran man la ka Wednesday man la ka Saturday man la ka Sunday man step kalong si sha ka jingkar ku kam julong mo Nga tempat dap pastor. kadai Benuan siga por ke ketin ru ngadang terang. hanre tang ba Tang bun ki orang sa perthe tang bun bagi jiskri ya Hoi, jiskri pastor. tang te bun tang ka Tata si ong pastor ke tugan nang thmai ke por ke krin ke por ke ketin. Ngo hang to ita ngamut kwa banyam. Balengam yo bentalang. Jadi kalau kajong kasapoi ka porsa siya pastor. mar gina yang perkati ya bun ki caka menta
long ya kabang ilik ben bu ke cerita Hoi. si pelan kata rum ta dengan perkat lang ini siru minyak sedang mak sa shiti ta kabar kum selam si nong pir Hoi. mah dari kata Te kublay si bun pastor ya pi bun ya baro. ban. Amdan ban ong henry tang Ang jing tami kublay. kiligi kameramen. Hoi. Kanu kila ile si Belai tong nang ay pi kamet ke bukai ke bakia. Nang Nang pendap ki jing nang kam jong pi bara. Ni te ngimla mo de perkat ngin sila tang gawe ban le ba in ai kublay bangin Dubai tang kata te pastor henry banda ong ban le kumnu ngi mo ngim dan lat te henry ke ai bau play upat utrai upelong ngi kumni ba day lang ba jong pi nga sungo si siya pastor hagata gawi ke step rungan ya thu ya pi nga kidang step san beji nga on yu motor andang ala on yu motor kata ka namar bala ji slap u chume ding bete kata ka ding ka suyeng bete pastor hang ta jaka ban on ban off yu taw motor nga da on tu me be ke ding kata ka ding ka suyeng bete pastor hadin nang ta try nga suong be jisu try jisu ngan le kumno nga ban pelip ro ngam not su ban le kumno ngami nang ta na jaka sum ngala ima kata ka ding te nga ong yo kapur satu mo sabadon light te hadin nang ta jisu nga yeng be hang ta na sabar kata jaka sum nga yeng hajing kang nga ong try jisu ngan le kumno manta kumno ngan pelip ya kate bangam not so ban le kumno bunuru yo ka kumring no ya ngate hang ta nga phai kumtu kumning ai ka wei ka siang te ka ba de ka siang ding ka balayap tang ong kumno nga le chim ya kata ka siang rungam sutu kumno nga le pelip hang ta rungam sutu ngong hada mar sendap nang tang asu ai ngo bet ngak nyo baro asiran yang bat ka ai ngo titi pastor namar nga lating te nga ong ni da kadang ding kan pur te ki gas ru ki don kan sa khlut lut kan sa inglut baro te den ya katur ka de ka kamba kumno nga su ong be jisu ya rap ya nga ong dap mem ya rap ya hang ne nga layap nga la sngo thu kan ne kan sa khlut lut baro ngo si pai kumtu kumno nga lai sim ya katu ka siang kumno nga lai pelip ru kata nga su kunyu be baro sini nga ai ngo si sai try ba utrai ule kamba te pastor ngam jupai perkat bangayo ban syong kumni bangan pla kumni ngam jupai perkat bangayo ban pla mentala mo la arsin ong bet kani ko arsin kanang ko ngapla haga sin ka baar ngayo bandon benta haga home session ko blay sibun try nang karku pastor tagatahi halo ki bro khoi na ga jingu su try ma hoy pastor ki pun kut na ka po ta next kam mang bun ba tang ba ngatip Dampun pastor Kadai kata mo ka barang sa pa kadai pa haga jing malangas ni man kas ma kadai kata hi ka bangin plapat sa kibrio Hoy. ka ibu trale ka jing Hoy. next kam kat niru kala along ka jing ku yang mo ku ba yishim bentan ma menyekan ti next kim gepet ka po mentaro sa kalong ka jing ku bar kam taw pi osngo ma pitep ka bang song nang ni menem kol be kata ka jing sngo po junga ka jing kran bat ngasno kata ka bentata ba ka jing ich param ka pini beta ka jing job Semua kata apa kadai telong kajing yang nyublay kayar haki kuan le kayar haki mik pa kata ita ka pensayo so patiang hoy pastor kadai ita i pir kumjo ngit skamba nama pia i nyublay pi nanta ma ya ka benta jo diskri ka kamjo trai nanta pi ya ki mik pa pi para ta kada kapelong kumi pi dan skam tana ka kui pir kumjo mo kublay si han pastor ya piro kong yuruma ik samjo si borok sa orang yang perlu spa pi hoy pastor kublay sibun Mengenai ya, let's aku wisi na yo lap yang bisa sompat bisa sompat sedek. hoy pastor Kamu zo ipiru ki bala lap yang sharp ni lu benda. Besi boleh ka por macam pi, but ngai skim kalau ngajeng ku pi. Mau ngai la pinong kai kata tu kata. Pitep nam, ni tang ki ba mat ki semua tu ya ka. Kadang-kadang ada pila amat siapa pinong ani ngaro long ko belong maki. Kadang ko banai pila pinong ko mta am walam skam sarpa. Oleh si piru pitan sibon na ki egi ben plasu tara sawan sini zaka iyo banya song ki bakum gini ki home session lani iyo ban kal pir da kita jing pla de kata trana ker khu pi ngili banya dwai ka po menta mo ngili banya ker khu ya pilang baro na ka por de jaka tangi seben kot mo ya ka program home session trajisu yang Rai me ngai ngai papa naga benda ka por kodor iyo me song lang kumne ka trajisu ka por menta ngai skam kalau ka jing khu menta sama trangi ki meseng ka kerteng jodoh bagi kamtei ya ka dia tra hangno trang tei ya ni hame mosya mas khem tra belum kris kin tra jisu tei ya ni tra hame kin tra ba bagi tei ya ni hame kin tra ni don kin tra ka jikar men ngan ka jis khem kham tam tra ka jikar ku tra jisu mereka kin tra ku ga jome kin tra o kin tra jisu kila kin do ila
bade kintra Oh, si try kintra nga ingo. nama tra mela kendo shome kintra nam ta jonki bar hadu kani kintra mela le kintra Jesus oh my kublish bon tra ya jing ba ba jing le snai ga juma bade ga jing ku ga juma bade shimti tra Jesus yi kong loki kong yu ki eksam ji ilang tra Jesus ki kuram ji kintra ki gungi khti ji kintra mena gar ku kintra ki separa ji kintra ki dwai gar ku munji ba pet de ka pomenta tra Jesus next kam tra ka tu e jing ku rangi snow kintra habangi kran rangi ga chaka kintra ngi snow dan kintra ki ba pet kintra ki badan kintra ka jing shrut kintra ki badan ka jing thot kintra ki badan kintra ka jing ba musto jumur separa kintra ki ba kom kita gi kran nam ta kasni tra ro ben sim ko pen ken do kintra Jesus ki kita pen kelasan dur kintra Jesus ki next kam makir kintra habak yo kata ka jing ispana teng teng kintra ki kwarha ek kintra tang ko kintra ya kita men kentio kintra ben me ong kintra me tho kintra yo basarong na jinga kintra ki ben sim sorong kintra ki balik si kintra ka perlong ki kintra bakin dor ki boro ki bakum kita pendekut dengan si kintra ki kran kintra ya tu men sim kintra obo pripat emet ke biap kintra bolong men sim jisurat kum ta kintra un chong sa akir kum jo kintra un pekin do un kentio ban le kam ba kintra jisu sim ti kintra jisu ka pon ta kun jume negar hukum jo kintra ki habaro kilang dan ba pang bastam kan ka teng jisu wes ai ngom lapan khia dan kintra ki biak limba jing ya le kintra ki bakum kita ro palat kintra jisu ki batrang ngin skam jingir ku go jome ha ka james kilang baro kintra jisu ka pram ka joni asmen ka pomenta ha ka teng jisu ko sing dwai ngai ngo amen amen ku besi bon ni pi kinong pai ka pomenta ku besi bon ko lokir kum jo ku besi bon ko yu Bless pun pastor. no ngin session bat pi yang pat sa ko pat ko home session trana ka ku pi ya ro try